Hello guys, now we are in Padang Aro. This is the main city of South Solo Regency. So basically, I'm now in the middle of rice field, and this is near by my house or near by my place basically. So we just walked this afternoon over, and we found out wow, what a beautiful my country is. Then I would like to share with you guys. All right. Halo guys, halo semuanya. Selamat semua. Assalamualaikum. Kali ini berjumpa lagi sama saya di my channel pastinya. Jadi sekarang kita lagi di Padang Aro. Padang Aro ini adalah tempat ibu saya tinggal. Jadi kemarin sempat dari rumah sakit. Jadi sekarang lagi recovering time. Jadi lagi dalam proses penyembuhan. Jadi I feel like going out to walk a little bit. Jadi aku ngerasa lebih ya jalan-jalan bentar lah keluar buat nyari-nyari udara segar. Jadi ini nih padi yang mau mateng, ya kan? Udah kuning semua nih. Ya, ini lagi di pondok kebahagiaan, asik. Ya, dan di belakang itu sebenarnya kalau lagi cerah itu tuh kelihatan Gunung Kerinci guys. Gunung Kerinci itu merupakan salah satu gunung tertinggi di Sumatera dan juga merupakan sebuah ikon buat Sumatera Barat dan Jambi kalau nggak salah, karena ini merupakan sebuah seperti atapnya Sumatera ya Gunung Kerinci gitu. Nah begitu guys. Ini wajah saya agak gelap ya. Apa aslinya emang gelap nih? Ya, oke guys, ikuti kita terus. We'll see you. Oke guys, sekarang aku duduk dulu guys ya. Nah, I gotta sit a little while. And I have brought some water. So aku bawa air sama roti. So no bread please. No water. Cukup. That's it. Kolam guys. Dari mana? Dari rumah. Pak.
Jauh. Kita ketemu sapi guys. Sapi. Ini warnanya coklat guys. Hey sapi. Hai. Ini makanan sapi guys. Kita mau ketemu. Hey big buddy. Oh my god. Hey big buddy. Maybe you want something like. You look so cute, isn't he? Hi. Hey baby. I gotta try to give him. Hi. He don't want it. Okay. I'm afraid, dude. Oh my god. Okay. Big boy. You can't see the bird. There's a lot of them. Oh my god. Whoop, whoop. Shh. Okay guys, finally we arrived home. Okay. It was fun. It was fun walk in the rice field. Beautiful. Alright, see you in the next video. Thanks for watching. Ciao ciao. Hey kitty. Hey. Meow. What is your name? My name is. What is your name? Can you speak? Can you make a sound? Oh wow, you're Kali afraid. pulang dari rumah lewat sawah. Celik. Ooh, that's a mommy. Wow, that's sweet. Hey little girl. Okay guys, now we're going home. Back to my mom's house. Yeah, it's getting rain. Quick. Itu apa jadinya kalau hujan labe harusnya wak lari nak. Saya lihat lawak alun labe anak tu hitam. Sikut dulu kada unang nak. Ya mah. Labik lah. Oh no. Kau pipa capek ya. Capek pak.